سنیکرز همه زنی بس هم میکنی نه همه خیلی گاو زنی یگون عروس یفتی ما اونو میگم میش کده اون زفت نشته است اینا میگم میش کده دست شجی خیلی یگانی عروس پوز نمیشه نه همه خپاکو بترس همه خیلی خونه رو اون کس برقه سوزم من 6 سال گشتم هیچ که نمیدیم بعد حیران شد بسیاری آدم ایران نمیدونستن من خواستم امیره قید کنم در خودی وزیر نه همین تیمه را نبرو همین تیمه را نبرو حتی همون نکوهی من بود توی من رنگی متهم باریم گذاشت یکی لباسای من خیلی لباسای ورزشی نیست بغیر مایکا یعنی همون خیلی جواب همون در کار بود همون را گرفت 11 تقریبا دست ایمون دست زنکه ان قریب 2000 روز پیش ما یک برنامه رو اوماده کرده بودیم دویر یک پسر بچه که خیلی خردک بود ولی دنیا رو به وجه آورده بود خب فکر میکنم که بعد از واخوری با امین جان همین دوست رو یک دیگر جای یگان معرفی هم ندارد حسین جان که با کار خود تمام دنیا رو به وجه آورده است و روزهای نزدیک همخیلا فکر میکنم که از فدراسیون روسیه با او دعوتنامه شده است که باید بیاید رکوردی نوبتی گذارد و شاید رکورد رو گذارد خب سلام حسین جان امین جان سلام یاد داریم 5 ساله بودیم و ثبت کرده بودیم شماره قوه دستسنجی با چی مقدار رسید 13000 13000 طول چند ساعت میزنی 7 ساعت 7 ساعت اون زمان ما یاد دارم که من قریب 3 ساعت رفته بود یاد داری در باغ بوتانیکی ثبت کردیم یک مردم بعد گفت که بسای چی نکنین گیره کردن اونجا اشکش یعنی شودی ریخته گفت که در وطن ما هم خیلی گونه انسان ها هستن خیلی چهره هستن که گفتم برادر چه خبره چیکو کدیسه سیفی چند شدی 5 سیفی 5 امین جان چه خیلی شد که شما واخوردین این فکر یک جا پیدا شد که باید شما یک جا شوینا با هم یک میدونی ما سامانه اجتماعی را امروز ورق میزنم در سامانه اجتماعی دیگر نه نامی یک خیلی سراینده‌ای که معروف بودن هست و یا بلاگرایی که بودن درباره‌شون حدس می‌زدن او هم نیستن تنها اطراف 2 نفر و مینداری رو با شما بیان میکنم اینجا که از میان این قدر نفر رو ما را دعوت کردین بعضی نفر رو خچو میگن که بیاین و فکر میکنم که همین برادری ما نو نمخری ما است که مثلا برادری ما را قدر کردیم و را فریاد کرد که بیا دایره همین حسین جان یک برنامه را آماده سازیم سلام علیکم تماشاگران عزیز وقتی که بسین آماده بودم یعنی شینواری شینواری آماده بودم کشان خطی ما در زال همین شاگردو خیلی مشغول بودم اومدم وقتی که یکم بار کودک سلام کردم دستا خیلی آدمی کودکی دیگر کودکو خیلی فرقیت داشت یک نگاه کردم بعد حیران شدم بعد پرسان کردم که گفتن همون کودک ایره ما در یاد داشتم همه چیزی که در سر گذشتگی ایره ما همش هم میدونستم لیکن نمیدونستم که همین کودک یعنی تو این دم یگون مراتبه با هم واخوردگی نبودین در یگون جا نه خب چی نقشو هست نقشو خداوند نصیب کرده باشه اسمی همین ما امام حسین بشری مسکو سفر داره که رکوردی روسیه رو او باید اجرا کند بعدا دستگیری اگر شود او رو با رکورد گینس پیشنهاد میکنم یعنی که اینجا فقط اوزی رکورد گذاری میروادن رکورد شکنی نه حریفو کیان حریفوشون کیان حریفو تا حاضر باشد یگان نفر یافت نشده است که شماره 13000 رو بودش برای مشکل نیست یا مقدر اخت عذاب دادن ورزشگر هستم من باور نکردم بعد یک روز همین در پیش ما مقصد گذاشتیم که همین یک ویدیو کنیم کامera کردیم
400 маротиба зад. Ман бовар кунед як камера кардам безор шид. 7 соати. бадан рӯзона. дар ёдум аст вақте мо интервю мегирифтем мардум мегуфтем ки ё ами хел бовар дорем ки ами хел кӯдак ҳаст дар олам. баъд мегуфтанд ки шояд ма мегуфтем ки вақте агар бигӯям ки аз тоҷикистон аст ами хел кӯдакҳо ҳастанд дар тоҷикистон яъне кӯдакҳои ғайриоддӣ лаёқатманд мегуфтанд ҳеҷ боварӣ мо намебиёяд. баъд мегуфтемш ки ами барнома тариқи ами хел барнома шумо метавонед ки бояд тамошо кунед. баъдан тамошо кардан хуб хичам ёд дорад ки дар байни донишҷӯёи ами донишгоҳи тиббӣ чӣ машқҳоро гузашти сиқатӣ? бози машқҳо бо ин бисёртар ба монанди гимнастика мақсад ягон нагрузкаи зиёдтӣ ягон чи мумкин нест веси вазми. қати ҳабиб чӣ хел вохӯрдӣ? قدی حبیب در تاشکند و خونه بودیم чӣ хел кӣ бурдактар оҷа? وقتی که ما در اینستاگرام ایجاد دیدیم که وقت عمر نموجا دمو تاشکند باید داره ما هم رفتیم که کم دیدن حبیب رفته بودیم. кӣ шуморо якҷо кард? кӣ гуфт ки масалан ами хел кӯдак ҳаст мехоҳад қати? وقتی که دمو گاستنیچه بودیم تلخوی حبیب دمو бо ҳабиб телех дорад? بله Аҳа. دمو کل داره جو گشته سبدن و اوتن گفته که خیلی دیگه این بچه های من خیلی بدی داری همه اومده و او رفته گفته که خیلی همه بیاریم حبیب گفته که مایل بیارنش بعد من رفتم و اومدم من گفتم پیش حبیب بودم телехош якҷо буданд? همه مخاچ کردم ай доғистон яъне ки даст раҷихидӣ? یا خیلی гуфта ки дастот ба қувватай? خیلی نمیتونم که ти русиро намефаҳмдӣ? хела гапҳо гуфтам ба фикрам давҷа. баъд чӣ шид баъд? بعد خیلی ویدیو کردن در پیشون سطح اجمل زدم гуфт бас بس گفتن اول وقتشون کردن که من 1000 سطح میزنم کم میزنم با وقتی که اونو یاتا ای که جایی بود هم توجیکک میدنس کم گفته که تو 1000 سطح میزنم تو نه 12000 حبیب گفته که ختم میکنه چی یه برگه پستش اونم که نه 12000 میزنم با باور میکنه. баъд чӣ шид баъд? بعد من گفته که خیلی مشتم نه پارتو کدنگی راستگیری نکنی ҳамин қад гуфт тамом ҳавасмандӣ кард. чӣ гуфт актар сурато чӣ гуфт? گفته که همین کارت نه پارتو کدنگی راستگیری نکنی برای هم چی رکوردی نیست. ами худаш ваъда дод ҳабиб ваъда дод. баъд чӣ гуфтӣ? گفتم нақша нагӯ леки нақша нагӯ ки гуфти ҳаминҷон ҳама мехоҳад ки пеши ҳабиб равад. баъд чӣ шид? дар пули ҳамун ту чӣ харидӣ? вели харида мешид? بله мошин чӣ? نه تو میشه баъд чӣ кардӣ ту пулша? там ремонт کرد خونه رو ҳозир ки рафтаистӣ ҳозир бо пеши ҳабиб меравӣ? گم خیلی یاد است ӯ худаш гуфтагия ки биёин? من او موسا گفته بود که بیاین кадом одами ҳами бадию бахилиро мекунад ҳама одамои бекорам. бале сторисотам мебинем бештар дар ҳамин бора яъне васф мекунӣ. чӣ миқдор ҳар рӯз далечка чӣ гапҳо менависанд? рӯзи бисёртар дида мешавад. баъзе мо аксарияти сторисое ки ман мекунам баъзе одамоне ҳастанд ки дар личкаи ман аз модар дашно медиҳанд ки ҳолате шудааст ки ман гиря кардаман бугум хато намекунам ки сабабш дар чӣ бошад ки ман то чӣ кор карда бошам дар ин мардам чӣ бадӣ карда бошам ки то ҳамин дараҷара мисол ай модар дашно мекунам. ягон ташқиди вохӯрӣ накардӣ доир як баъз вохӯрӣ карда будем рости чандин нафарҳояшро пеш дидем видео кардем ҷанҷолам шудем бахшиам пурсидан ҳама зурой паси кадр паси ҳам телефонам ай пеш ҳамқа одами хубан инсонои хубан боварӣ намеояд ки чӣ сабаб ҳамин ягон таш ошно пайдо шид ягон ки шинособ бошанд ҳамин кор аксарият бисёр одамон ба сайтҳои фейки ки мисол на сурат дорад ягон чӣ надорад ба ҳамн сайтҳо ҳар ҳақоратҳо чӣ мекардан ба моҳош мекашид ки мо месанҷидем ба дигар сайтҳо
омада одами наздики худам буром. Баъд дигар намехостам ки ҳамон одамое ки мисол маро дар шуно мақорат мекунанд дигар ҳамон мисол кунҷковӣ кунама ҳамонро барорам. Дигар намехостам ҳамин корро ки метарсидам ки бо ягон одами наздики худам мебироя бо дилшикаста мешавам. чӣ гуфти шаб ба вақти фаҳмидӣ ки ҳамон дигар чӣ мегӯяд? Раҳмат мегӯяд. Хай ҳамин қадр савол мекунам ки ҳамин бадии ма дати чӣ расид ки мисол чӣ бадӣ кардам дате ки ҳамин корро дама раво дидам. ха дигар хиҷолат. камтар дар бораи худат гап зад. аз кадом минтақаи барои ҳамин бинандале ки фақат ки ма медонам ки ҷодаи хонаи шумо баъзе нафарое ки намедонанд масалан баъзе нафарое бояд шояд пайдо шаванд ки бо кӯмак мекунанд барои худат мисол ягон норасоие ки дорӣ дар зиндагӣ. ман фикрам ма ба ӯ боварам ки нафарое ҳаст дар ватани мо ки зарраеам бошад то ки ҷое мо медонем ҳастанд ин нафарое ки мехоҳанд хайр кардан вале намедонанд барои кӣ. ма намегӯм ки хайр, ман мегӯм ки дастгирӣ. масалан пеш аз сафар карданат ҳаст нафарое ки бо мехоҳанд барои шумо кӯмак кунанд. ман Умаров Амирмусан 11 солам мебошам. мо аслан аз шаҳри Ваҳдатем. дар ноҳияи Рӯдакӣ зиндагӣ мекунем деҳаи Болошаҳр. деҳаи Болошаҳр ҳолиам ба мо хонадаем. дар кадом мактаб мехонӣ? синфи чанд мехонӣ? синфи 5 дар мактаби Ҳасан 66 ноҳияи Рӯдакӣ. таваҷҷӯҳи ҳамун ҳамсинфҳо чӣ хел ҳақиқатӣ чӣ хел суҳбат мекунанд? масалан маълимо чи чорабиниёда мера иштирок мекунӣ? бале кадом чорабиниёда? гӯштин гӯштинам машқ мекунӣ? яъне гӯштиндам маҳорати дорӣ ки баромад кунӣ. чанд кас задӣ? 4 кас зада кард. бид нафаре ки бизанад мардак ворӣ агар на меҳрона хати гӯштингира ку духтарак ҳамун хати монанда ту мезанӣ вай аминҷон ин рӯзо дар ҳамин толор чанд варзишгар дорӣ? шумораи варзишгарон вақтҳои охир ба 100 нафар расидааст. мо кӯшиш мекунем ки ин шумораро аз 100 гузаронем. яъне зиёдтар кунед? зиёдтар. дар чанд бас дарс метиҳед? дар се бахс. се бас. бонувонам мебиёнд ҷо? бонувон бисёртар дида мешаванд. зале дорем барои танҳо бонувон аз соати 8 то 11 шаб фаъолият мекунад. уҷа ҳам худо дарс метиҳ ё ки ягон нафар? беҳтарин. агар кадомеш ки мехоҳад мураббии зан ӯро дарс бидиҳад боз мураббии занам дорем. яъне мураббии занонам ҳаст? дорем. шогирд тайёр шудан ягон нафар барои ягон мусобиқо? шогирд ҳастанд. паго ки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аст аз намуди пауэрлифтинг ман 5 нафар шогирди худро пешниҳод кардам ва дар он ҳам худам иштирок карданӣ будам. ростӣ веси худро ҳам дар он ҷо баркашидем ва тайёрӣ барои паго баромад кардан буд ки худи ҳозир вазъияти саломатиам соат ба соат баҳтар шудааст. хотир ва духтурон гуфтанд ки ҳамун вазне ки вазмине ки ту мебардорӣ метавонад хатар ба саломатии ту дошта бошад. фаҳмам. хуб аминҷон шояд савол камтар шахсӣ ҳам бошад ва ки чӣ ҳам бошад. чанде пеш як хабари хеле нохуш фаҳмида будем. падар ки худ варзишгар буд бисёртар ба давидан машғул буд. баъди давидан меомад оби хунук истифода мебурд. ӯ ба дарди гулӯ гирифтор шуд ва ростӣ беаҳамиятӣ мекард. дарди гулӯрам дошт. давидан мерафтам давидан аз давидан меомадам обозӣ мекардам. баъд оҳиста оҳиста рафта ба ҳамин касали гулӯ авҷ гирифта оҳиста оҳиста ба COVID-19 табдил ёфт. синни чанда будан? падар дар синни 13 ҳамин 13 октябр 53 шуд. 53 сола. қариби мавлуди падар буд. пешниҳодҳо набуданд аз дигар давлатҳо? ягон кас намегӯяд ки биёяй давлати мо
баромад ки чун ҷумҳурии Ӯзбекистон рафтӣ, масалан дигар давлатҳо рафтӣ? نمی‌دونم که از دولتی ما برآمد کنیم که آتا میگه که تاجیکستان برآمد کنیم. ҳаминҷо меган пас аз ҳамун ғаму ғусса хеле як рӯйдоди хуб рух дод ки оиладор шудин. бисёри одамоиро намедонистанд. ман хостам амира қайд кунам дар худи ҳозир. вақте ки мо бештар дар фотиҳа будем, вақти фотиҳа кардан, падар хост тӯйро моҳи июл кунад. ман падар гуфтам, падар ман моҳи август ба сентябр мусобиқа дорам, ҳам мусобиқаи хидмат гузаронам, баъд қафои маърака тӯй бишад. падар ки бисёртар инсони мефаҳмидагӣ буданд, ӯ фарзандро ба хурдсолиаш нигоҳ накарда, ӯ андешаи онро фикри хуб ки медошт дар худаш қабул мекард, ай фарзандаш ҳатто савед мекард. ва падари ман бошад моҳи август, 3 август ба беморӣ гирифтор шуд ва ин то 28 август давом кард. мутаассифона 28 август падарам хеле. тӯй чанд қапас яъне рух дод? вақте ки падар вафот кард, рости ҳар як падар пешаи гузаштан фарзандро васият мекунад. ман шукрона мекунам, худоро аз омӯ шукрона мекунам ки маро ба дидори ҳамин васиятҳои падар мушарраф кард. яъне биди дар ҳамин падар ҳамин нақшаи зиндагӣ маро дар ман дод пешаи вафот карданаш, ки ман бояд дар зиндагӣ бо ки чӣ хел рафтор кунам, ки бо ман душман аст, чӣ хел ман дар зиндагӣ бояд аз ки фосила бигирам. рости ман умуман занг гирифтаниам набудам, барое ки яъне дар зиндагӣ ман ба пеши худам нақша мондам ки падар ки ягона мехост, ҳатто 20 рӯз пешаи тӯй падар мисол костюмро кам харида буд, ки пӯшида буд, ки мисол барои тӯи мара хел яъне тайёрӣ дида буд, ки ман барои ҳамон беҳад барои ман душвор. бисёр одамон инро намефаҳманд, хиёл мекунам ман ихсандӣ мисол ҳамин тӯя кардам. ман тӯям накардам, ман я никоҳ кардам, ҳатто ҳамон никоҳи ман бо тӯи ман ранги мотам бор ин гузашт. вақте мерафтем ҳама шах хиёл мекарданд вай ай сабаби ки бисёртар хирсан буд ӯ чӣ буд мазиқ. умуман ранги ҳамин чӣ гузашт. ҳайш худоро шукрона мекунам ки худованд сабр мон дод. падари ман худ ҳамин нолаву фиғонро дӯст намедошт. нолаву фиғонро дӯст намедошт. ман худ фарзанди падар дар пеши худ мақсад гузоштам ки ман бояд беҳудаву баҳуда зиқӣ накунам, худро нашиканам. бояд ман коре кунам ки дар ҷое ки ҷое равам гӯям падарта раҳмат кунам, мисол ба чунин фарзанди тайёркардагӣ. чун низоми ганҷавӣ ҳам гуфтааст ки муроди мо насиҳат буду кардем, ҳаволат бар худо кардему рафтем. доири ҳамин душманот чӣ гуфтанд? масалан падар бисёртар пеши ҳамн вақте ки бо телефон ҳам суҳбат мешудем, аз пеш бисёртар мумкин набуд ба он гап задан. раи ҳамамон ҳамун тарафа оилара сахт биқаб, ай одами бад ҳама вақт фосила бигӣ, ай канхта погиза канда накӣ, салом алейку фосила бигӣ. ами бо имомҳусейнам вохӯрданам фикр мекунам ки баъди ҳамун насиҳатҳои падар шуда. имомҳусейн рости пештар буд. вақте ки мо бо имомҳусейн шинос шудем, ман хостам имомҳусейн рӯзи роҳаш камтар дуртар аст, ба зал омадан хеле душворӣ мекашад, ки агар розигӣ волидайн бошад бо худ бигирему ба машқаш душворӣ наёрад. яъне ки ҳозир қатъияти зиндагӣ дорад? не ҳозир сари масъала ҳал алихча пайдо кардаги нест. не вақте ки ман ин масъаларо бо падар чӣ кардам, падар бемор шудам. падари ин касоли розиянд? падари ин касози
худ ёзира ки мақсад барои ба Россия сафар, Федератсияи Россия сафар кардан аст. Баъди Федератсияи Россия омадан бисёр одамо ҳамин як чиро нафаҳмида дар комментария баъзе суханҳои қавиам менависанд ки ман Имом Ҳусейнро гирифта бо худ якҷоя зиндагӣ мекунем. Баъд аз ҳисоби Имом Ҳусейн ман бисёртар даромад медидам. хеле суханҳои пасту баландам бисёртар дида мешавад вақтҳои охир. худ Имом Ҳусейн шоҳиди ҳол аст. аз он пурсон кунем ки ту мисол ҳамин гапҳо то чӣ дараҷа асос дорад, ин гапҳо ҳаст ё не? медонӣ аминҷон барои як гапҳоро барои ман мисол мушкилае ки ҳамон нафаре ки ҳамин хел гуна гапҳоро мезананд, ман ҳеҷ бовариам намебиёяд, фикр мекунам пурсонам намешавам, лекин як савол метимам ҳамин масъала қатӣ. агар рафту падари кас розигӣ дод, ту дар зиндагӣ дар ҳамон оила имконияти ира ба худат гирифтан дорӣ? бале, худоро шукр, мо дар зиндагӣ хай худ Имом Ҳусейн ҳам медонад ки ман эҳтиёҷ ба мисол хонаву дара, мисол мошин, чизе ки дар ҳаёт дар кор аст, бо худ дорам. дорӣ да аминҷон чанд соат машқ мекунӣ? 2 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 2 саат саҳар 2 саат бега. خالی ай рӯзе ки қатъи аминҷон вохӯрдӣ, чӣ вайшед, чӣ тағйирот шед? Масалан чӣ чизо нав шудан, чӣ фикрҳои хуб омад дар сар бо, чӣ пешниҳодо шед? замона шуда ки ҳама инстаграм доранд. вақте ки мо ба акай Амин шинос шудем, با акай Амин як видео кардем ки он вақт подписчикои ман 1,5 буд. вақте ки мо ба акай Амин як видео кардем, ҳозир 12,000 подписчик шудааст. 12,000 подписчик. мехоҳад ки ҳамин нави машқи хича пеш бара баъд аз рекорд гузоштан ва ё ин ки ягон нақшаи дигар дар ваи коритон дорен шумо? нақшо ҳамине ки агар баъди рекордро иншаалло ки гузорад, ният дорем ки иро ба намуди куштини тарзиёзот машғул кунем. боз натиҷаи онро мебинем. боз аз ҳама чизи асосӣ ин аст ки ният дорем бо амин Имом Ҳусейн як 3 моҳ мисол бо танёхатӣ мисол бадансозӣ машғул шавем бо Имом Ҳусейн. мо метавонем инро аз ҳама амин ҷавонтарин бодибилдер дар ҷаҳон. ку сахтиш ки машқ кардисад хел ҳозир масъалаи бадансозӣ не, аммо машқҳои хича кардиста. инстаграми 12,000 шид. ана ягон реклама наомадан? ягон кас намега ки масалан ягон чизи моро реклама кунед? аминҷон ахидат ягон та реклама намешавад? бисёртар мешавад, бисёртар ба мо калянбаро бисёртар. баъд фирмо ҳастанд ки пешниҳод мекунанд ки бо ҳамкорӣ кунем. ман худ ку варзишгар ҳастам, калян ки ҷо мемонад варзиш ки ҷо мемонад дуруст намеояд. ба он хотир ҳаст як-ду фирма қатъи ҳамкорӣ дорем. мақсади асосии ман ҳамие ки номи неки хидмат, номи хидмат монам ки агар фарзмарам ки мисол аз дунё гузаштам, фарзанди ман фахр кунад ки ҳамихел падар доштам ба номи нек. ҳама вақт дар фикри номдор шудан. медонем дар ин синни сол ман фикр мекунам ин суханҳо хеле барвақте барои гапо гуфтан доволи оянда дар пешае. агар то бад нагӯй нек пеш намеояд. беҳтар нест. хоб ин нашри 5-уми барномаи дар толор буд бо аминҷон ва чеҳраи имшабаи мо ҳусейнҷон ки чанде баъд ба Федератсияи Россияи шаҳри Москав меравӣ? шаҳри Красноярск барои гузоштани рекорд. фаромӯш намесозем комментҳоро нависен. ҳар касе ки комментҳои хуб менависад чун ваъдагӣ соҳиби тӯҳфа мегардад ва ҳар касе ки комменти боз хуб менависад баъд аз рекорд гузоштани Имом Ҳусейн як тӯҳфаи хеле аҷиб ӯро интизор аст. аминҷон
برای شما برار میخوایم در این جدا انتخاب کرده ما البته که با میبیم خبر میگیریم. حسین جان تمام میخیر ها از میریم اگه نه اکو تو اکک قوی دست میسنجیم با می تو برنامه بعدی این نشر پنجمی برنامه در طول تاجیکستان با پیش بله تحت شیاری تاجیکستان با پیش. امین جان حسین فیس تو فیس میشود کسی وایزانم بسیارتر عجبانه قوی دست میسنجد واری داری آخی بای میتونه دنیا بای میتیم لیکن نزنی دیگر عمل بچه ها نزنی دیگر بای میتیم بای میتونه از ای تو چند تا زدی کو ای میزنی بای هم میزنم بعد ای ترا میبردوره فهمیدی عجبانه زدنده با تیرا میبردوری میشوه ها هو میگه گودک نوترسیاری هو میگه خیلی سر میکنیم بچه ها با هم یک بولگه میگه خیلی بچه های که این گفت های بیزه میرسن ای هر چی نوشتن چند لحظه که گفت خوب نوشتن میتونی برای یک ورزش در مشغول شما ما همون خیلی مسئله میتونیم منافعه که شاید همین ورزش وسیله شبکه شما با روحی نگ میره با نگ بینی نگ جویی نگ نویسی با همون خاطر برادرها بیاین این همون نفرایی که بدبینی داره ما فکر میکنم که پیش اینجا بیا همین بگو که برادر ما سوم ندارم همین زرد تمه خماش کردن همین برادر نمیگه ما همین خیلی آدم همین نفر دریافت کردیم با همون خاطر نمی داره که همه کسا دستگیری میکنیم که برای بیا انشالله اگر همین رکورد مونه نومی نه من نه این نه خودش نومی تاجیکان که تاریخ 5000 ساله داره نومی همون نفرو بالا میشه با همون خاطر این امینجا قطعی امام حسین امجا از با قوی دست میسنجه این ایسوک 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 usta kana partay bu بچه که جوابی من میکنی اوکی رنگی جوار دی بس نمیکنی این چند تا شد؟ چند تا شد؟ چند؟ 66 چند تا زدی؟ 30 تا ما 20 تا 100 تا زن بسه نفس نمیکشه بخبر خیلی نمیشه که هم ندارم این همین دستی که همین سخت برکو این از ما هم قبض کنیم مردم میفهمه اورا تو ای پیش نمیدونی؟ تو ای پیش نمیدونی دستی مردکی اینا 11 سالای دستی مردکی این همین دستکش میشه ما فکر میکنم چی؟ همه کرده هست ایده اکی بودن دست ایمون دست زنکی؟ درسته با او خاطر نه مقصد کودک با قوتشه در نظر دارم زنده باشه خیلی سیدوی خدامندی خواهد چی همینجا باید بود دیگه اوه خویل چیه؟ نگه کو هر چیزی که گفتم تمام با خاطر نمون رو براندیش بود همینجا قدم نخستی که همین امام حسین با همین طولان مونده بود یه علاقه درک کرده بود که چگونه انسان است امام حسین این با یک حضل بود برای همون نفرایی که نمیخندن در حیات بگذار کمک بخندن خب اگه اون گفتی اخیرون اگر داشته باشیم در اخیر برنامه بگیم مدرم برادرها صحفه
Instagram Hüseyin da комментариёш айноми сайти ма ақуратҳои хуб кунед. Медонам ки ақурат мекунед. Дроен ақуратҳои хуб кунед баръакс намуда. ҳама Зинда хел бошед. зинда бошед. То барномаи баъдӣ.